أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Washilizi wanzani kao ni udunge matangazo ya hele daho la Tropic FM, la station du Soleil Ntosa, na salamu do zahanyu leo Juma tarehe 2 ya Janvier mwezi 2026. Gari mbushira oni kheri na amani na usalama juhani. Gamrengo eshwaba hashinu ritawasali na Mwenyezi Mungu ninyi huriumba leo Juma, rimombele dua mrehemlo mwana mshwahatu sahiba Ibrahim madam ben sahiba malaika udu aliyo kheri na usalama na amani kama Mwenyezi Mungu abenze kega haruma embebo rijeri mangariye haruma embebo kama Mwenyezi Mungu abenze na rambe amina ni mjoko hea na ni masamahea. Gamrengo shwaba hashinu lamina ya sitinku ya bariza Komoro sitiboko ekadeze hazi za matangazo ngwao wahanda chaîne libre de Comores, Comores Info. Haini siti bako upatana nasi wa urenge makalma marahafu ya hatu wa ya tiarma za YouTube ya mahala itoka yontipi Ntosa na salam. Le grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Abdullahi Maisha Marseille, Abdallah Najim Lyon, le grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Soule Rissenferrol Marseille Unkazi, grand notable Touré Moroni Mama Ilma Paris Tina Amada Swali Paris, Madame Docteur Dada Marseille. Mandishi jimla hali daula Tropic FM, Badru Din, Amada Mohamed Dikero Paris Singani Nibwambia nuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bolero fisto sana salam. Kozijo hujazi joka sirini, kozijo tsataya sojo kadhahir ze mikroza Tropic FM, gazi pepe yawa unuinate de la République ya Singani, wortwanza rambe mani maini. Asihazi, hauhu sishiwari hauhadile, lavmari mikeni ze haki za kibinadamu. Madabili de arihansi banu watukufu wanzani. Imade handa ningarjo shukuria, riveshele marahaba, rionese jirma. Yahe commandement de la gendarmerie, ye groupe de la commandement de la gendarmerie ya Komoro. Hawansi pia, izo ikaundi wafanya, neze natija za parihaniha, neze hazi pandwa mwana, za husu ya sécurité. Rangou, le 29 décembre, hata ujaleo le 2, garjo dhukuru, ho utukuf. No jamalifu neze hazikao, ye commandement de la gendarmerie wafanya. E karamba de commandement, yabode mhuwa he gendarmerie, rimhishimu, e wabili wahahe, bwana komanda Lukman Azali Asman, nestafu ya mzingiza, zehazi za kweli pandwa mwana wazifanya rishukuria si Tropic FM haukasi umwambia nuka karijahana hunu hauhula karijahana hunu hauhula ini za haja ngarjo uzamba integral mbi garjo uzamba betina ubabata njema do hali kadhalika abenge zehazi watukufuan madhamana wa hatu wa sécurité wafanya na mangaliebo wa Komoro rangu le 29 décembre hata ujo wasuli leo le 2 janvier 2026 ze hazi pandwa mwana wa amrisha ya sécurité routieri haruma ze plage homabareni na wakati mziro wajua kali kabajafanya hata mbatambu itoka uyo ntipia yabo siwamba alhamdulillahi hazi njema
ze alama ngarjo utata uwa banu abanyu rimambieni tosa na salam. Shukra madhamana kabati mreshi ya maiti harumaze plage yode ze hazire tsahao na udovu liabo nti shatima shangazo ya ukaminga mjo huwa no de namna inu kabati mwana nimrumme yafia haruma plage nanga mwona wema hayabira maiti zinjizo pare hani ya kangarelo raele mwa ya fatahu ya razako yabo ikawajibu ndo amadasi amini ziorndambao rionese kwa ushinzi wa hahe rikubali commandement de la gendarmerie et sécurité waifanya jusqu'à maintenant tosa na salam oui arsibe hasana ritibe hasana watukufu wanzani ze aksida ziko pare hani harangule 29 hata wasili leo mortel warenge hifadhi ndo watsambaza harumezi siwa rangu mwali rangu nzwani ngazi jado hali kadhalika harume kapitali hatomi jinze jusqu'à maintenant rangu gendarmerie et police nationale shahususwa de gendarmerie hususwa de gendarmerie ze hazipandwa mwanaikao wazifanya heze amri wanikiwa nana ya sécurité wiyo ngari wato sao sécurité routière, sécurité nationale et groupement de yonsi pia yabo ikarja riwasili uskole wenu juma kabla rahare jendo jumani karija zamba karja shukuria izo ikao deze hazipandwa mwana zafanywa yabo mediatu itiha yabo mediatu irende hamedia ya uchi yabo media no inde mana rukoma bianuka inate de la république ya singani si ma république sinsimba za media za to wamba majagalaja comme ça non na udovu liabo nsiri kwa makinifu rangalieze mbi zarendo ane daula rizambe hena mna lazimu zenjema zafanywa ne daula rizambe plajinai ya hendwa mwana mawala amada rabi ujiro maore kango kazimo mjini singani we udunge matangazo ya daula Tropic FM plajinai bi kabadana kilimu kabajarengwa mriarengwa ya hanwa zepia de hifadhi za daula ne groupe de la gendarmerie ne sécurité routière wabaya wanikiwa wadungu ndo bia ishia aksida ya moto juzi jana hata huwasili leo shukra ndo bia kana gari la bombo la kaufime honziani ya ngwanzo ende hula zembuzi za wanduzi kwa uhibwa makatianu ne zembe hata wandu wa aminihu e sécurité afanyiwa. Son excellence commandant de la gendarmerie, excellence commandant Lukman Azali Asman ngarto sao na singarto sao si Tropic FM samba de bawa ya matangazo ya daula Tropic FM gari shukuri yao ri amini zinradao inde namna ya daula inde namna ya gendarmerie inde namna ya sécurité mbi sécurize zemaliza hatu no mwamala wa hatu no mujtama wa hatu lebange jinji liko uvuru azenso zinu le mvinyo nyinji ko uvuru harmaze plage ezinyama za wandu ziko uhiba zende tsinzwa imo leo kazi jakire safara leo excellence ije hunre haba gendarmerie ngiyo mondiali sido fari ya gendarme sido fari ya polisi sido fari ya jeshi uka weka ngwanza hurende na ngujo hurenda shazinu
zinu njema zafanyishia kabati media tendea hamba kabati media washukuria kabati minga mshukurio clair honnête betina ta badogo toko ntipe ukaya zinu des education ranzao zinu izoranzao haruma enti undo mtango ritangao rirongoze wandu wa daula rirongoze securite ukanyika mjansi wabo mvazwa teni mdofufua wandu wa mijini ekagabo intervention do uhifadhi ze mali do uhifadhi ze roho za raia do hufanya securite msambali arumo mjua ezi mfanye ze hazi o mijinze ngari tosao ngari aminiu ukaleo e securite isiwa thumma isiwa ifanyiwa ze hazi zifanywa jusqu'à maintenant. Simandi mlatseni wakati watukufu ndugawe matangazo ya Daula Tropique FM la station du soleil shumeju wangu Yusufu Abdul Wahab ikango jihundo bonze tosa na salam do zahanyu wa Komoro mahambema hairi wandi sandro heze mvuza mnyize mgune security gendarmerie kamgwa benza gamrudu ndongoze emazefu ya gendarmerie le commandement watukufu son excellence once ikatamba de commandement de mazef wakati nguo mjiro ne masolda muwato wao bonze wakati wajua kali na mwadunze na zifaya za usongesa wahime wafanye hazi ndondondo si uona Ulaya ekeye wakati uja ulambainu ngabo wasawenda wahala ngabo waramplise yabo na zilo kena mnainu bale jwangilo kali gendarmerie ngwaduzu hao polisi ngeduzu hao shanga mrogoze gendarmerie wenyi hufanya security ino njabe polisi tidekina shalewe gendarmerie mroi wono ahisi ukakika security ifanya shanga bojua kali nwanikiwe zifanya za ladhimu nwanikiwa zenzia za ladhimu wensho mabareni yadi sujo huona adjudant chef au sergent chef un caporal un sergent à gendarmerie ya jouhima haruma mbaba hanu bazima 5 heures de temps 6 heures de temps na jua kali la face ya 45 degrés vetina bamaji vetina ralimia na nguo ikao kasureponde ele jua ayonga meyo vangu osonima et personnel ani commandement ka wanruanu banungari mangalia oni garangalio na damu wao onwanikiwa eze ndogo za lavimu nge wadogabili haziyama deba wakati ubajiri wakati wa mvua wahundaneneze haki za hao za hufanya hazi wakati wajua kali hamadezi wahundane wakati hiyo ye gendarme hawiye polisi gujo fanye hazi ya lavimu betina mbahuri ndida choka yotipia ndeba ko nyinyi wenye gendarmerie ndeba ko nyima dhamana wa he commandement de la gendarmerie shenia yinu si humwambia nikako zijo huja zijo kasirini ko zijo hutataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe yao unuinate de la République ya singani borso hanzarambe manimaini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimike nize haki za kibinadamu ya fatahu ya razak wakati mrungu uono gendarme umpindo ya panda au ya pinda kana respektewa ne ranya hola makoshi hola foba hola yabo garta hao wanadamu wanu wanikiwe jirma na udovu yabo nsiri kia banga si haruma wakati risaribadili mahawasaya yabo zeno wapia nazishanje holio mrogeze zomana za hanyu kwezi watukufu yabo nazitimu pia mrujona gendarme meme un caporal ya raia ya shangae
ula mvao ya hiba yatsilembeleze ntsa ya handrongo kao ola kutamba maji yanu bala makushi yahe yatsiwe he ya to no ngareme yao naritimizi 2026 2027 2028 wakati yo nyima zefu mlo yabo emandanyu hawimanda he daule kaisa rionisa hamande ziramba zinu haba za sécurité mwafanya rangu le 29 décembre hata wasuli leo le 2 janvier 2026 amini uze hazi pana maana mwazifanya sécurité baifanya rangu routière wasuli mahala yonsi pia harumezi siwa rangu mwali wasuli nzwani amri mwafanya ni hazi mwakanti mwatwali ratuishi amri anakili makatiano ngari mbushiria ni khairi na salama na amani jihani yole mada yore sari klase au kasikar benzeni mletseni wakati mada ya bili bwa Komor simambiani ukanga sina takriban siku 6 الدولة للشركة لماج kwaja shinda walimante maji wanika wa Komor hawakati mziro wa jua kali rirongo nsuya handa ni rirongo nsuya bili ze investigation za hatu zireme nile sera la jini rahanilo lamba unusumbiani bahe bandia nsihu ya handa rongo sihu ya bili rongo ye daula idebloke moto eri ubeha haruma le shirika la maji unuvuvuni ya salam arito sao ye goi kanzima shale shirika lo lihunrana na motori vuvuni au kaya simonisa ze reportage nafanya uka daula ishindiha hau at'amu bil khayat kana moula mbaindu kullu washrabu shakajamba shrabu kullu na mle mnwe kabati maji yabo khayati ngondahu ekamruhali shaula kajala maji yabo khayati ngondahu izode zenogo kora nzawe daula ya hatu nyitukufu yatedelewa ni Nuru El Fatih chef du gouvernement secrétaire général shahadu an la ilaha illa Allah shahadu anna Muhammadar Rasulullah wazima ni muwa he daula fakhamata rais colonel Azal Athman mtunde watukufu wanzani mashirika ya société d'etat nogo kwa mandezinga jo uma ensi ziunde emadhani ranyia okale shirika la salsabili likak ngilo capable uzingare hifadhi ya hensi inusemaji yuhuze akanga monauzi alama za ile shirika lo ukangwa na magari ngenda hatamba chini ya huzao maji ya bwele shirika la société d'etat kabati hata ngona magari ya urenga warumishi lo shirika la mndu mzima latilo bana harumezi ya sambi ya bonga hutaji yao watu ukashirika hamandeli litikeje mashirika ya sangamia ya société d'etat sangamia shale shirika la majilinu ya daula isante yonese danger ikao ndio ani ya parihanyema katianu tsi usita magari ikao yohenda wahulu maji wahuzu wonze ya tsukaya bahinga mumikoni uzade bwa Komor ye maji afanyi warangu jana bandi omotori uo wende amma ngabo za parihania njema ngarjo zamba ye maji ya hisanga huzi wao ya hisa ema client wani sore seve maji shangabo za jiri rengo zawe daula nyitukufu ya hatu tena ema bido maili ya mafura ani gazwali maibeha hisa kabatuka maji tosa na salam na udovuli abonti watukufu wanzani tosa na salam ya fatahu ya razaku bandiaruani sazinu zetabu za maji kauzarem zisazireglewa ekamgwa benze masihu ya jana abinui a 2h ma technicien wa hele shirika linu bandi omotori wa nyumeni wabeshewa simwambia nikaya tikestu ya pompi zila fili
zale shaka bati mafura tena daula ifanya ze jitihadi zazo banda riheza leji banda wa Komor ngoni sao mafura deblokewa omoteri wa nyimeni uo wende sha lejini kula hatula nusumbiani warambi ya ukaya ekema furakayati daima wa nurado heze maji kabanauka maji aigar tadharisha watukufu wanzani idha maana hensi wa parenterim wahe maji yati manke mafura gazuali au kaya wodo hayati wahem Komori na zinu mzifanyao harumaze biro haule banyi solino mlifanyao ngarizi juwao ngarizi juwao ngarjo zijuwao siku bajo manke mafura wa Komori kwa jahulizwa maji hasibabu kabati mafura haruma motori wa nyumeni ngarjo ya banuri zambi lekanga simanga lekanga saramaze vakansi zatu bana iyo bi idhinillahi iyo heze mvuza Mwenyezi Mungu garzo sana sisi Tropique FM Rilio inate de la République ya Singani porso ndarambe manimaini lazima wakomori wahundaneze haki za hao wadoambidwa lazima wakomori mrambi ya ukangarendao haruma emerja mjamrambi ya karenuvo gari tosao msali ya mahamili wa nusu ya daula inu watukufu wanzani gejo uhisa yu uhisa banu wagatsa ma preparation za uresavo tizinroaji naam ulo na majitso ngujo jitwa yarenda njema ngujo nisiwa yarenda mbi tampi sheda ulainu ngari aminiko banu raizinga rabanu garjodo wa shelezizia uka nganyabo leo maudu kamna ukaya nani afanya dega materiel ngujo ishiliwa o hayati wa hunule menguni o kaburini ho Allahu alamu yomba biyo Mwenyezi Mungu yabori kanzaroni se ukaya garjo zingarana na banu haruma wakati sevakansi za tulifanya wanu iranya mkomor ya juliziwa ya ulio bonze yafanya msada wa ya beheri yali usonima emananya hawoda honi wa hulamba maji au kaya ntahankavu ireme shale onti huya sita gara honde tu ya fukare déblocation ani ba sa daula débloquer motori maji andisi wa huziwa masihu ya jana tawasuli leo zijorisa marabi leke karja zamba zijorisa to mhelemanani kasiti hamandei shedinku hamandei ngoni maze sheni di presente wao harumenti hinu yinu Tropique FM yinu yukabati mdujo la uzabana ekeze njema zafanyo harume daula ranguye sécurité uwasuli haruma majianu ekakarja zamba rurudi ritadharishe madhamana walo haruma le shirka la sonet ukaya mwero wa motori wa nyimeni yabo daula kejashinde ya hula mafura ana mwambe na mtahe na mrege mapesa huzi wao yabo batima ke mafura yabo bangabo jua kali batido manke mafura bangabo jua kali miti ulubeni la majiabo gablindo leo nti uyafukari kabenzeri heba nudo to amatalazuzu ya taranena sondari ke calme arimbushira oni ze fami zatu zilio manga mako kwa maher kango jiundo Marseille mwema wa khairi unono afya maisha ekamgwa benzi hanyonti no siku mtukufu wa juma unu leo juma raka swale juma mugudo jailie ke haini mdakana mavara yaisa roha walo wada lo bonze warejei akheri ensini pengao emalaho zeibada rifanya wakengo zikubali mashangazo yazie nyimlo harume daula yo aminu ka leo nganyi maudu kamna ukaya
nimlo harume daula yom amini hukaya ngabo waishili wao ngabo wafungwa warume nsinu nyinyi banyu ngamjo ufungwa nyinyi ngamjo hishiliwa nyanyi kamtuzi jua wafungwa kwa jaka uzijua waishiliwa kwa jaka uzijua mria jua ukaya daula inu inti ya mji daula inu inti ya mzazamru daula inu inti ya mbabamru she daula inu haini ngabo warohao ngabo wanjiao ngabo wafao ngabo wabakiu haini ani mnyize mwa hanti dati kagojo kawaziri wa handa atamaudu we uje uroe kwa sekretari uje ulawe olanjie shamra tsido jiremia hitwa kainu yangu na we kutsujua kagojo baki banobo maharibi kutsujua kagojo fungwa ni mrundawe ye mahakama yakahu funga Ahmed Abdullah Muhammad Sambi raisi sabik na Dr. Salami wao watofunga wa Azali Asmani rais wa daula fakhamata rais wakati ya sabonsi abunge mruna jitayarishe kanga mjo hudungwa aboga mjo hishiliwa ila washaka na mtema kurundu hata mruna te kurunundu mruna zimbe ona mrube kamnunga mbweze kweli haini mriarenda nayi ranguho mijini ranguho harume daula ngamjo huona ukaya zinda ambao zinkweli sikarudo babata sikarudo faria sasi wanzara mbeze kweli he namna ya lazimu ni adabu garjo nana yatibungu jo mimbarini makatiano garimbushira wenye khairi rangu ye daula rangu ye securite rangu emadhamana walio kinyume nensinu wambawe nsinu ngendo nai wanurambao ma opposition ye Mungu na mbeni thawabu ya Mungu abenze nyimndio arume daula Mungu jo mbani thawabu mbadili mwenje ukae maji yakae haini mbweze entreprise ni mwanzo mwambie ndo nsinda wanu ye Mungu na mbeni wakati ushinzi mje mfanye ezala vime kama wabenze wailalika ikaya sauti yangu hea ngamsa usama shaga bina wakini ukaya banura gabili bana matangazo yao wana vacancy watiti lona wabadu kardona na wakati wa sawala lilkamasa